Aleyküm. Qanday? Arğanday. Yaxshimi? Yaxshi. Bu yo'q qanav? Yo'q, staloy. Staloy? Ana, Bu yo'qdagina qanav? ana mine görüp turup turaysın. Turab qo'ygan yaxshi. Görüp turup bile bilmek sembolü bile. Bu imine, imine oturasın, imine töröldün. Gel. Aqsaqal. Voy, pagodani ko'rib o'tasiz. Buni batek salib berasizmi? Salmayalım. Bu yaşlar sizler köp nerseni baykamayda gezin öyle. Bu birinci o çilek bunu buttuculuğuna alıp yürüyüş gereğiyle. Bu buttan ötken soğuk tur neye var? Hazır bilim bedenimenin giyin salakası giyispey koymuş da öyle. Boşun için buttuculuğuna alıp yürüyüş gerek. Ne? At gele ikinci butunu. Ya Aqsaqal, bu ne biz? Görmeye atasın bu batik. Aqsaqal, ya uyat bolasın. Büyünce televizyon görüyorsun bu. Görün. Gündele televizyondan görsetip atmayı mı? Batik. İşemeye tadaka. Bu batik olmanda dahi kanday sonun batik. Canakı butu terdegenler var mı? Oşol ortun canakı su bu. Dahi çıkına ceyin sormaladı. Vay cidden görsen. Voy Aqsaqal. Voy, menden başka hech kim ko'rmasmi, uyat bo'ladi. Niyege uyat Voy, bu uyat. Buni kim aytdi? Televizyondan görsetse uyat emez. Ne görsetsem öyle uyat olur. Voy, sizga kim aytdi buni batekda? Kim aytdi? Mendele gramdı kız gelinlerim var. Ötkönde televizyon görüp otursak gelinim öküz. Görsetip kaldı. Ala ne balam bu mine desem ata al batek der. O sondan beri kançasına salıp benim atam. Yaxshi aytgan ekan. Özünde çok ya, belgisi de var. O'zingizga da salib olsangiz bo'lmay ekan. Batek iskirilishgam dedi-ku. Voy, uyat bo'lasiz, mendan boshqa hech kim uqmasin buni. Bekitingiz qatingiz. Uyat bu. Batek emes. Batek emas bu. Özünde sen şık yürüdüm öyle. O Cenab-ı gelinimin batikesine ulam salıp koysam öyle gayrı alıp koyup duram. Aqsaqal. Aydı bile koy. Batek emes de. Dura koyuz alıp yürüttük. Al. Aqsaqal. Yok. Siz bunday material tanlashni bilmey turbaysiz. Yaylanayın, material bunu optum algan da aparıp satı bilmeysin mi? Qo'yamiz ham, buni qatib qo'yamiz, keyin sotib berasiz. Aqsaqal bunday. Men ishga olmaysizmi? Nega? Zavod qilasiz. Men sizga yaxshi bunday tovarni, materiallarni olib kelib berib turaman. Şu kırgızdın yaşları silerdi görsem öyle boğur-moğurçu oldu atan. Kadınların ardın bağırı Rusya'ya soğuda kılıp getip kalıp kokoloy başınar cesil oturmayı mı? Türüyle cesil olmadı. Hep kadın bala çangakın bakalda жүрген ne mokşaysın aylanayın. Bu ne etti gelen koysak var ıska cetet aylanayın. Voy, jetet Aqsaqal men. Zavız kılat bolup işte per aylanayın. Bo'ldi. Mana men bugundan boshlab sizga yaxshi materiallarni olib keldim. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Qanday? Artdi senmi? Artdi men. Men bo'shadim. Endi sen artdi. Aqsaqal bunaqa batek salib berib qo'yasiz bo'lmay qoldi. Batekmi ne? Batekda salib amaya bir mıqqa beriz. Kağdırı neymiş de vatkanda kayıptı buldum. Sen materyal da gelip dursan balam ne? Ben şakıldatı bile bunu vurup duram. Soğumut? Bu şunun bağırın kağaspı. Öyle lan korkma bir yanından gayra kayırıp koyalım. Haqqandı bilbey toqshaysa.
Mine? Kakkandı bilmey tokşoysun. Örttöngen garajı kaçta bolgana tağı. A men kalkıp жүрgende sen kayda elem? Aksakal. Ekonomdoş gerek. Har bir batinkaga ушундай килейген бирден мык кагып отурсак, кантип жашообуз оңолот, кантип турмушубуз оңолот. Кантип экономикалык кризистен кантип чыгабыз? Ушу жакшылыкты бирдеме көрбөгөн неме? Чүнтүштеген чымчыктай болгон атаган. Мен ушу мыктан эконом кылып жашабай эле койдум. Ошо мыктан башталат. Майдан эртеден чоң нерсе болот Аксакал. Бөлүш керек алдаганы. Майдалаш керек. Сен не болуп иштейсиң? Мен экономист болуп иштейм. Ekonomist? Жақсы екен. Мына bizde ekonomist жоқ. Бізге ekonomist болуп иштеп бербейсиңби? Бер эмне? Firma. Firma? Анын эмне? Эмне деген фирма? Өтүкчү деген. Өтүкчү деген фирма? Firmабызды иштеп берейин? Мына мен бу жерде завод склад болуп иштейм. Жакшы. Бул киши менде иштейт. Тиги сен иштейсиң. Экономист жоқ турбайбы? Экономист жоқ. Кемадыр иштешели. Албай. Бачы менен фирманын бутуна тургузабыз буюрса. Жакшы. Экономист керек. Ekonomist gerek. Assalamu alaikum. Gel aylanayım. Butun bu demedim ben. Yok. Gel bakayım. Ne çok oldu senin? Baka biz degen ötükçü degen firma açıp atabız. Ötükçü. Kaçan açtılar öyle. Buna men главный ekonomist. Bu zavut kılar. Bu çal bizde kara cumuşçu. Yaxşı. Özün kayakta? Men jana buhalterin okusun bitkön. Özün iş tapmay жүрөмүш. Buhalter var bizde. Buhalter yok da, как раз buhalter gerek bizge. Buhalterime yok mu? Bizge işlep vermedin mi? Давай işlep vermey. Raspol oldu. Kim oldu? Buna buhalter da var. Raspol oldu. Yaxşı. Firma. Balдар. Mine cumuşu joktor maga oçletke turgansınlar bu. Ne de? Şundur koç. Aksakal men jaman gana ataqsın. Aksakal buhalter degen gerek aksakal. Muna aylığa esептеп taq, налогка отчет берип, соцбодко отчет берсиңер Аксакал. Отчет бербесеңиз Аксакал соттолуп кетесиз. Taşordun atan mı oldu? Usu yaşka gelgende men sottolum. Kim aldı? Aylık koyup alalım. Давай, aylıkta жетип алалы. Мына buhalterде болуп калды. Мындай кылалы. Ekonomist катары мен айтайын. Buhalterге bir 400 сом aylık koyalım. Эми фирма бутуна турганча. Эми мен ekonomist катары бар көп жүгүрөт эмесминби? Мага bir 600 сом коелу. Завод складка bir 100 сом коюп коелу. 100 сом. Койсоң сен. Sen zavod sklad деген айлабы направо тияп бер. Balдар, oturma söyledi. Özü oşonça akçanar var mı özü? Çal, işteysin. Bunun bir ismen işteysen hazır 3-4 ismen işteysin. Uktun mu? Verip kalmayın böyle. Cumhurtan etkin bölgenimiz. Kalmayız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Gel canım. Anday. Ha bu top doluşuk. Ya. Cake. Özümer şey top doluşuk bakıldaşı bir yerde. Ötükçü degen firma açtık. Turdun mu? Buna o главный buhalter, главный завод sklad, главный ekonomist. Atigi derler biz de işteyken. Prezident bolsa kançı işteysin mi? Başka firmalar menen kontrakt tüzüş gerek, dogovor tüzüş gerek, başka çet mamlaketke çıkış gerek. Tiginden asker iş gerek. Kızı vatat mı oğlu? Gerek de bunun var ya. Bizge Bürok bolma iş gerek, peçet baş gerek degende. Prezident bolsa bolboy. Bolboy prezident bolboy. Canke, bizge prezident bol işte vermedim ya. Men be. Как раз men daha özü boş süretlem özü. Как раз bizge. Bürok men bunda öyle işte ber deseňer işte bere vermeyin. Sizler meni şaýlap alışıňar gerek. Bir doğuştan. Kol götür. Çal götürek ol. Bir doğuştan çakal. Dur. Dur hele. Dur. Jigitler jumuştu başlarının aldığında aylıktı taktap alsak. Kim kança aylık alar? Men kança alam oşonu bilip koyayınçı başta. Hem Aksakal hazır жаңы эле şu aylık maselesini жаңы çeçip attık elek. Eң köpü men alam 600 сом ekonomist katары. Hem sizge bir 1000 сом koyup bereli. Ay jigitler 1000 сом azır eşteke jetpeydi. Günde tige
доллардың курсы көтеріліп атат дегендей. Маңа 5.000 да қаздық. Себебі мен теге келген қонақтарды шығарышым керек, саунаға шығарышым керек, гостиницаға барышым керек, ресторанға барышым керек. Түсінбейсің ол бұл деген фирманың намызы. Ареті. 10.000 сом қой береді. 10.000. Oğuzlar ne zaman çok okene. Özü olsan çakça var mı sizler? Çal işte vatpaydı. Firma geliyor vatpaydı. El işte vatpaydı adam. Prezident turgan жерде ақша болады, сен қорқпа. Давайте. İşte жақсы, мына алдыға жылдырыш үшін, экономиканы алға жылдырыш үшін, экономист. Эмне сунушуң бар. Давай, айта қойшы тез-тез. Эми ақсақал, мен де ертеден бері ойланып атам. Мындай ойлап көрсем, bir батинкеге 20 мық қағылат екен. Ошонун кереги жок экен, ойлоп көрсөм, бүгүнкү күндөн баштап bir батинкеге 1 мық кагабыз. Karavana, al bolmay taylana. Bundan çıkandan düşüp kalsa men sakal döküşe uyat bolmayım bu. Нар tutsan, bu yakta bilimci işini otkan ey. Нар tutsan. Специалист сүйлөп атат. Айта бер, уланта бер. Анан ақсақал, мынагы мурун быйык жанагы момент деген килейлер менен килейлеп түрдүк, бүгүнкү күндөн баштап завод кылат. Кагаз килей алып келесиз. Кагаз килей арзан, чаптай бересиз, нарак барат дагы, жамбырдын суусуна тийгенде түшүп калат, кайта келе берет, оборот жүрө берет ақсақал. Аябай сор. Aşkavaş bana, uksan. Aşkavaş baladı. Ulu hurmatlı prezident keşke. Bu prezident. Vay prezident şu ala o. Görmedin. Yaylama yay. Ben seni tapmay yürümeyin böyle. Cumhurşka gelip Vay. Eldibarele dürgüp cüret bu prezident açtı. Hoş Bişkek yoluna temir yol salam dedi de o sonu kaçan tutuyorsun. Al başka. Al başka valla o. Karanlığı ақсақал geçip Эми кругаздар жок, гезитте окуп айтпайбыз, телевизор көрбөйт. Кыйын болот. Кана бухгалтер сен. Мен mi? Vay banklar. Bunda insana aylanayım. Bunu istemeyen kılıp direm de. Bu tuğrame saylanayım. Çal. Fakira şeyine, çıkış gel. O dişte ver, çıkın. Ulan yol tavır. Allah ben siler joğale o katımdı kılıp gelgem, siler joğale lan ne olur? Buna ondan çok olsa 20 son aktaran tamam, hani genç birine lesepten. Var çıkış gel. Tutma. Allah. Kapkanına düşken türkü de var. Çıkarma düştü bak. Çağır gel. Интересно. Понимаешь, вообще кругозор жок адамдар менен иштеген өзү ниет алат да. Давай, неме, завод кылат. Bizde складта эмне товар бар, кандай сырье бар, ошонун бардыгын алдыма булаш дейчи. Неме тизбесин алып кетчи жок деген. Bizde складта неме Ne oldu? Ne oldu? товар тиги чалда кетпедиби? Болгон ошол эле. Ошо эле андан башка жок болчу. Andan başka tavır yok. Жок. Biz emnege iştep atamadan. İşte bir elde atayım biz top olsa. Çal ahmak koy getip olan. Ақсақал, siz ağa geyilеңiz. Ең негізі мына офис bizde kaldı. Kontorabыз бар. Ең негізі мына завод склад, экономист бар, бухгалтер бар. Ең негізі мына президентimiz бар ақсақал. Siz тұрған жерде бар болады. Жүріңіз ақсақал. Biz Kodulдар 1 апрель күнү эч кимди алдабайбыз. Алдабайбыз эч кимди. Бул принципиально. Башка күндөрдө дайыма алдайсыздар. Күндөрү алдайбыз. Мына ушундай бейкут заманда жашап жатканыма өзгөчө бир сыймыктанам. Мынакей кимге жолукпаган күндө майрам, күндө той болуп, кимде болбосун майрамы менен дезе жараша берет. Болгону мына бул Югославияда гана согуш болуп кетип, эми бизге анын эпкини тийеби тийбеби ким билет. Эмнеси болсо дагы биз демократия аралчабыз. Бизге анын эпкини тийбейт деле болуш керек. Анын үстүнө биздин борбор шаарыбыздагы жолдорду көргөн душман коркуп биздин танкабыз берге тыгылып калат деп келбейт деле болуш керек.
Борбор шаарда ошондой болот, кана башка жакта кандай болот деп. Анан албетте эмнеси болсо дагы жаман айтпай жакшы жок дейт. Эртең жакында аскерге бара турган жигиттер бизде бар. Андай согуш маалы бизде болбосун. Эгерде болуп кала турган болсо мен татыктуу аскер кызматын өтөйүн деген жигиттер араңарда барбы? Ой, манастын тукумдары. Барбы? Ой, азаматтар. Бар болсоңор жакшы барып келгиле. Бирок силер баргандан кийин биздин элибиздин, жерибиздин намызын, абийирин төкпөй чачпай, туу сыяктуу бийик көтөрүп келериңерге биз ишенебиз. Ал эми силердин сүйгөн кыздарыңар силерди чыдамсыздык менен көтөрүнө, силер ишенгиле. Ишенгиле. Алар силерди ушунчалык чыдамсыздык менен күтсө, ал эгер силер аскерден кийин келгенден кийин силерге татынакай жеңе болуп калышы эч көп эмес. Анан кийин жаман кишилерче, "О, мени сүйгөнүм кара өзүмө жема болуп калган турбайбы, мен эмне кылам, мен эми өлөм" деген сөздү токтоткула. Силерди жигит деп коюптур. Анын үстүнө аскерден аман эсен зыңкыйып жаңы эле келгенден кийин аскерге жаңы эле кетип аткандарга жашынакай жезде болуп каласыңар. Ошондуктан кайнилерим, жанагындай жаман сөздөрдү айтпай жүргүлө. Айтмак түгүл бирөөлөр ошондук кылабыз дешип, өткөндө 9-чы этажга чыгып алып туруп, бирөө секирди эле талга илинип калып өлбөй калды. Алга чейин илинип турат. Ой, кожо жаш түш десе болбой, уялып түшпөйт. Мойнуна ташты байлап алып туруп сууга секирди эле, суу тизеден экен. Тапанча таап алып туруп атын өлөйүн деди эле, нормальный дагы атын албайт да. Мим атып алып походкададыр мындай болуп өлөт. Ичип өлөм дейт. Айланып кетейин. Өткөндө цианид ичти го элдер. Өлгөн жок. Ачкадан өлөм дейт. Кудай бар, ачкадан азыр эч ким өлбөйт. Өткөндө жалпы кыргыз орозо кармады, бирөө да өлгөн жок. Поездга жатып алып өлөм деди эле, кышы боюнча жатты, поезд келбей койду. Анын үстүнө Россияда шахтерлор жатып алып кое бербейтир. Ошончолук эле өлгүм келип бараса, андан көрө жакшы иште, жакшы жаша, кабат-кабат үйлөрдү кур, катар-катар машинелерди мин, элге көрүн. Көрө албагандар бизде море. Кыргыз эмеспизби, бирөө жарым келип туруп сени кыйнабай эле өлтүрүп кетет. Мына менин башыман эмнелер гана өткөн жок. Мисалы үчүн мен да аскерде болгом. Аскерден келгенде Нина деген бир татынакай кызды алып келгем. Комсомолка, спортсменка, студентка, красавица. Каягынан албаган барлык жагынан жарашат. Анан кыргызда жакшы салт бар эмеспи? Аял кишиге бир жумада бирден камчы берип турбасаң болбойт деген. Анан мен Нинага айттым: "Нина, если у меня колпак на жельке, затылке, тогда у меня настроение хорошее. Ай, драться не буду. Если у меня колпак на лобе, бешене, то у меня настроение плохое. Я тебя бить буду". Друзья, слушай, кому ты это говоришь? Если у меня руки вот здесь, я не посмотрю, где твой колпак. Орданып кетип, эркек сарай эмесин жүгүрүп барып туруп тап берип калдым эле, Нинам эле ниндзя экен. Анан кийин эки кочкордун башыды жерге кайнабай турбайбы? Нина, мен аны туура түшүнөм деп туруп, төркүндө жөнөтүп жүрдүм, бирок өлгөн жокмун. Саламатсыңар.